Yeah, hayi kunjalo sesivele sikhona sesifikile siphakathini site. Yeah, singenile maswahla amahle. Sikhona siphakathini site. Maye Nkosi yami namhlanje ube mnandi kakhulu. Hayi ngiyasaba mina namhlanje uba mnandi kakhulu. Ngiyacela ke maswahla amahle masowukhona uvele ushare uphakathi inside. Kwakho nje kungena bese uyashare ukhombakalishe ukuthi sowukhona ukhombe nalabanye ukuthi sebafikile omagema comrade kodwa maswahla amahle una-comrade gift ya besicoca lapha ngale masayidini naye comrade gift sibhunga nje nkosi yami yona le ndaba yale live le timo la ngihlebulela tona maswahla amahle ngiyasaba nangabe tawuba khona langatitholi ngiyacela nje ushere wena losongelile awu ngiyanibona maswahla amahle sevele ngifikile kodwa Swaziland ninemandla mana sowungelile nje uvele uthi awuzulu sengenile mfana nomapiano sengiphakathini site makeba mathotha Swaziland ninemandla kodwa khona engikuzwayo awukhona engikubonayo aweze kodwa Swaziland inemandla nine mani ngiyababona ngiyambona lo luthi Zulu mfana sengivele ngiphakathini site Nkosi yami nawe salungena usho ukuthi sowuphakathini site kodwa madoda nathi lehlithiyo ngiyazibona eze-100 eze-C kodwa Swaziland madoda angivele ngithathe tinzamboti yami maswahla amahle ngithi phose ngale comrade gift kodwa comrade gift esibakho namhla mayilida tino longisherele tona of air maye ngiyajabula mayilida asivele sithathe inzamboti ethu siphose kuwe comrade gift mayilida vusela amaswati sizavela khona bese siyangena mayilida. Ngicela unmutele my leader ngicela unmute yes awukodwa leadership unemandla man Akucala ke kuvusela wena Mageba kakhulu ngathi sagcinana Mageba ngiyakuvusela kakhulu Mageba. I'm a simply activist yaseSwatini ngifuna inkululeko ngiyakuvusela Mageba ngibonga umsebenzi omuhle lo wendako Mageba lo muhle kakhulu Mageba singena namhlanje la Mageba tingu 16 2 days before i-birthday ye-political movement lenkulu eSwatini i-Swaziland Liberation Movement. That is a matter close to my heart. Ngisakhuluma lokho nje Mageba ngiyabe ngikhuluma under that background. Bese ngiyavusela Mageba ngivusela onke amaswati lakhona eSwatini sesikhathi singabonani. Ngiyathi nabo mangololo bakhona Mageba ngiyabavusela nabo mangololo ngibavusela ngenhlitiyo yami yonke ngemaswati nabo mangololo nabo by part of the package nabo singakusibathola liberation ngibavusela bomangololo nabo bonke nje labafuna inkululeko eSwatini ngiyabavusela Mageba labakhona ekhaya eSwatini nalabangaphandle kwaseSwatini ngiyabonga kakhulu Mageba ukuthi unginikele lithuba sengiyachubeka Mageba. Ngiyakholwa Mageba ukuthi isayinali ukuthi lena solo vele ngichubeka ngiya embili maswati ngiyabonga kulatabe bakhona Mageba sisakhuluma nyalo nani maswati nonke ngiyabonga lithuba lekuthi sibe kanye kulesikhathi lesi ngisakhulumisa sihloko lesi controversial lesihloko lengade usita discusswa many days from now. Lesihloko lenginaso Mageba lamhlanje nani maswati sihloko lesithi the struggle for democracy in Swaziland needs a face. Lo mzabalazo wenkululeko eSwatini udzinga buso. Lo mzabalazo wenkululeko eSwatini udzinga buso. The struggle for democracy in Swaziland needs a face. Asashito Mageba ukuthi asisherishe sitshele bonke ukuthi abangene batokuva kwekuthi a simple young man from Timbutini lo wathi logalile ufuna ukuthini ngithi nje ngigcizelele ukuthi le ntabe ngikhuluma ngako isikhathi esifishane kakhulu kwekuthi umzabalazo wemaswati sofika esigabeni la khona udzinga buso. The struggle for democracy in Swaziland needs a face.
ngingakafiki ke Mageba la khona ngi-avela le ndzaba ye-face ngithi angibe umuntu oshoko Mageba lokuthi ngitaveta ekugcineni kwekuthi ngisho lalo kwekuthi umzabalazo wemaswati udzinga buso ngitakuveta le ekugcineni kwanyalo ngivumele Swati lakithi ngivumele fellow colleague fellow activist kwekuthi ke ngiyidlalela indzaba nganaku lengitabe ngikusho kafisha impilo Maswati ingilendlela ukuthi isibute imibuto kuze kuthi ufike la khona mhlambe utikhanza khona unedimpendulo kumele ukuthi kube nembuto kucala kungakabi nembuto kuba bede impendulo lo mzabalazo lesesikuwo sokucala khona ke manje usibuta imibuto le mibuto lesibuta lo mzabalazo icritical noma ke imcoka ngendlela ukuthi kwamele siphendule siyathanza siyithatha eliciniso lithi nangabe ubute umbuto lo kahle utaba ngumuntu lothola impendulo lekahle wabuta umbuto longasiko kahle utawutikhanza uthola impendulo lengasiko kahle siyavamisa ke ukuthi nasi siphecelete ngesingisi garbage in garbage out nakwendekile nje wakhanza ukuthi wafaka into lengasiyo utawutikhanza uvuna into lengasiyo lena ke isayensi yempilo lo mzabalazo Siswatini sowufike la khona ke sowufike le science leyo la khona kumele si respond to critical questions la khona kumele siphendule imibuto lemicokwa ngale structure saseswatini ngibonile Mageba usefake lendzaba ukuthi ngidabe ngikhuluma namhlanje bangenile bomangololo bangena nebantu labaphoza ezisi bakustrike kana bikho khona bende ema comments ngapha ke namhlanje ngiyathi kuthi kune audience ngawukhuluma na and ngawukhuluma with confidence nale audience nalabalaleli laba noma ke babukeli laba labatawukhona kungiva namhlanje eninyathi lokusibata ungiva bangive kahle kunashelisiza lo ngumhlabeleli aphinza abe ngimake bekashumela livi lenkosi waseMerika shelisiza ke uvela nengoma yakhe la khona khuluma kwekuthi la kunembuto khona kudzingeka impendulo uthi shelisiza before uNkulunkulu akuphendule ukuniketa umbuto noma uNkulunkulu nakafika kunoma ngisiphi isimo ufika nembuto sona udzinga impendulo uNkulunkulu lokumele ube nako ukucala ngulombuto uthi shelisiza nakafika ensimini yase-Eden sekawile umuntu akafika ke uNkulunkulu nempendulo wafika nembuto wathi Adam ukuphina Adam where are you uthi shelisiza ku-Abela kuKhayini nasabulele Abela akafika ke nempendulo wathi eKhayini upho umfowenu uthi shelisiza ku-Elijah asabalekele ke-Ahabi isiphebe lesikhulu abalekile after abulele baprofethi bakaBhali akafiki nempendulo uNkulunkulu ufike ubuta Elaya onwa Elijah uthi Elaya wendani phasi kwalesihlahla semshanyelo what are you doing under the juniper tree lokusho ukuthi empilweni kumele ukuthi sigadze imibuto nasikhona ekuphendwa lemibuto sifike empendulweni lo mzabalazo waseSwatini ke Mageba unembuto imibuto nangifundiswa ijournalism ngiphindze ngifunza kule kakufunza kuna 5 basics noma fundamentals question kunetoti isihlanu la khona kumele kwekuthi wathi kusitawubutwa wakhavarisha tona ucedzile what
why, how, when, and who. Yini, leni, kanjani, nini, bani. Ngitake namhlanje Mageba la. Ngifuna si mass democratic movement. Siphendule lo 5 W's. Lo what, why, how, when, and who. Ngoba singakayiphendule imibuto njenge mass democratic movement le. Sitawuthi khanza sishaye eceleni. Sengandlalele Mageba ngathi kuze ube nempendulo kumcoka kwekuthi uwati lo mbuto. Ungawutholi umbuto ude impendulo. Noma ungaphendula ungakabuzwa kuthiwa uyaphapha. So kunemibuto le-struggle sisibuta sona. Ngikhuluma ngema-civil society, ngikhuluma ngema-political parties, ngikhuluma ngema-movements, ngikhuluma ngema-labor unions, ngikhuluma ngema-associations, ngikhuluma ngema-federations. Konke lokho ngebunono lobuhle ku-coordinator ku-MSF multi-stakeholder forum naku-PPA lekuyi-political parties assembly. Noma ke ngibeke kanje, kumele ngabe ku-coordinator, kumele ngabe ku-coordinator ku-MSF naku-PPA. Bese sesiyakhona ke ukuthi siphendula le mibuto. Ngivumele ke mbukeli we-SDN lamhlanje entsambama kwekuthi into engizame nami kuyiphendula le mibuto. Mhlambe ngisayiphendula ngeke ngifike la khona mhlambe ngikwenetisa khona wena etifisweni takho. Kepha ke ngitayuzama ngalokusemandleni ami ukuthi ngiphendule imibuto lengibite ngekuthi ngema-fundamental questions. Lengithi bo what, why, how, when, and who. Yini, leni, kanjani, nini, bani. Ngileyo nje imibuto lebutwa ngule struggle. Lo mbuto wokucala ke ngufraser kanje eSwati lakithi Maswati onke likhona eSwati. What do we want as a mass democratic movement? Sifunani vele thine sima activists lesithi silwela inkululeko yeMaswati. Lo mbuto lona ke ngumbuto lobuto iminyakanyaka lama decades onke balwa kusukela ka1973 noma ngasi 1978 ngemabomu balwa lo mbuto lo solo kuyabutwa. Sifuna ini? Sifuna ini? Liqiniso kwekuthi lesikufunako kwekuthi kusuke nan Goliath losembili kwethu. Lo Goliath losembili kwethu ke akusiyo lenye into ngaphandle kwanathi inkundla regime noma ke inkundla system letime embi kwethu. Kumele tisuke kuze kuthi kungasabusi inkundla kepha salokubusa uhulumende wenzando yelinye. Ngiloko nje lesifunako njenge mass democratic movement. Ngulo ngakho nasiphendula lokuthi yini lelesifunako. Ngoba kumcoka kwathi lokuthi yini lena loyilwelako noma yini lona loyifuna. Ngiyadi ke Mageba kwekuthi sisebantu asifanani. Ekufananeni kwethu singacaba usifuna into yinye sikukhulume ngalokufana nako la mlonyeni. Kepha sibe singasho into yinye. Ngila ngifuna khona ke kugcila khona kakhudlwana ke Mageba lapho ngigcile nje
ngibe ngumuntu otawukhona ukuthi agcile afune ukuthi ahlambulule noma unpack nokuthi yini isizathu sithi khanze kungathi kunekwenteka ukuthi sicaba sifuna into yinye vele sifuna into yinye kepha asikusho fanana noma nasikuvisualize sikubona ngemehlo engcondo lento lesifunako akusiyo mbambambamba into yinye. Ngicela ngicolele emaswati asekumane ngithathe lithamo lanamanti. Akusilula ukukhuluma nemaswati imcwa kakhulu lenzaba lesiyitekako lamhla kusihlwa imcwa kakhulu ngiko ngithi angimane ngibambe nje nalithamo lemanti la khona ngitho khona kuchubela maswati kule mshikashika wethu ekufuna kusithi inkundla dikhweshe kuze ukuthi kutokhona kwekuthi bantu bathathe over babuse uhulumende kunana insinzabe echathe lesinayo insinzabe echathe yekucala kwekuthi sihlukene ngekubuka the final product le package noma lo mphumela waloko lesithi siyakufuna ngiyathi ukuthi onke emaswati afuna inkululeko akakajabuli noma ke liningi lemaswati afuna inkululeko akakajabuli ngaloko kwentekayo lokhu ngikwathi kucaca bha njengesibhakabhaka lesisethi kwemdzini kepha ke kunenzaba lekumele kusibuke kwekuthi mbambamba nase sifaka ke plastic sesipackage sesifaka tikhwameni lokho vele ngabe kuvela kwinto yinye yini ngoba nasesikhona kubuka lo mbuto lo ukuthi what sawukhona lokuthi sitholane ukuthi bani ukuphi kunamahlandla lamathathu kunoma ke ingcenye tekucabanga letinzathu la bekucala ngibabita mine ngekuthi ngema-political reformist kusho ukuthi ngilabakholelwa ekuguquleni letinkundla ngekuthi bashintshashintshe nje lapha nalapha bona nababuka tinkundla banalethemba ukuthi tinkundla system ti-system lekahle kakhulu i-system lesebentako i-system lengawasebenzi emaswati kepha idzinga nje kufaswe emabhawodi lapha nalapha sithi-ke lawo ngema-reformist lama-reformist sinawo lamzabalazweni ngoba nawo ayalamba nawo abantu ababo abakhoni ke-university abatholi scholarship nabo bayithola imisebenzi nabo bayithola imithi etibhedlela tinkundla tibasebentele kepha banenkolelo yokuthi inkosi iMswati ikahle yoniswa abantu nayingaluleke kahle nje bese kufaswa lapha nalapha kuletinkundla kube decentralization into tingahamba kahle lama-reformist anathi enangisho kwekuthi akabi angisho ukuthi asiwafake emgconyeni angisho ukuthi acabanga kabi lenkusho ukuthi akhona ala ku-mass democratic movement and kumele sikwemukele lokuthi ala ku-mass democratic movement labazama-ke kukufaka bona la basisita khona si-mass democratic movement kwekuthi ngendlela encane hayi lenkulu bayakhona kwenta lesithi ngema-contradictions lana lathi sebenta letinkundla ngoba nasethi kahle bayakhona bakhuluma noma kungasidinga lutho ukukhuluma kwabo bayakhona kukhuluma bavete letinkinga tetinkundla nginenkolelo-ke mina kwekuthi ema-reformist asita tinkundla more than kusita i-mass democratic movement ngoba athiphisa tinkundla kwekuthi tinga-adapta kuphi tingalungisa kuphi kuze tihlale ti-in power ema-reformist ayabhala ephepheni abhale kuphi akhulume nalaba ama-proponents etinkundla
bomangololo kokuthi ngikula ngahambi kahle khona bese bomangololo bahamba bayolungisa ba make sure ukuthi lokhu laba lokukhulunywa kulama reformist sekucishe kuyenteka bese uya imbokodo noma ke mangololo uyakuclaima lokho ezifunge kwakhe bese abantu bayajabula ukuthi inkundla tiyasebenza so ngileyo nje weakness yema reformist ku MDM kepha ke noma kune weakness angifuni icambe emanga kunetikhathi la khona ema reformist wakhanza ukuthi khona asicreatela what I will call contradictions within the government yetinkundla ngisekushito lokho ke ngiyafisa kuveta hayi kabi nakhona angisho ukuthi bakabi labantu la akusiko kabi ngiveta nje magabe bantu nakhona ngibahlambalati angisho ukuthi bantu labakabi kepha nje ngiyacabanga ukuthi ucabanga i-reformist kumele umcabange umuntu lo njengabantu bakusibahle sinje bosibahle sinjena ke siyathi ukuthi eParliament kunemhlonishwa amawiki khumalo siyathi ukuthi kasibahle sinje bekunamasala ekhaya simelana ngathi kusekhona yini ngakaba workshop naye i-reformist ngiyathi ukuthi ngike ngahamba naye nje vele kapolitiki lebo 2015 ngiyamathi i-reformist kunabo ngomyayona Gametse lokwaba ngisenate president ngomyayona Gametse ukuba ngisenate president i-reformist siyathi kusapha ka inhlava forum kunamfofo Nkambule i-reformist siyathi ukuthi lo kwaba ngi-prime minister waphizwa president we-NNLC lekungu prime minister umhlonishwa obedlamini longasekho beka i-reformist baze bambeka aba-NNLC kune critic lenkulu ngicaba seyibhalile angikhona ibona ka Facebook nyana kunasandle Dlamini angimathi kahle usandle Dlamini okwangishayela one day kepha nje ubhizi ka Facebook yi-reformist lenkulu ukatende ngathi uyiswalimo atende ngathi uyini atende ngathi umangololo awumtholi nje lunwabo nje kepha i-reformist lenkulu leyo ila ka Facebook advocator for reform uyi-proponent yetinkundla uyabhiliva usinkundla tidzinga kucoliswa lapha nalapha ngema-reformist thula khona lawo maningi lama-reformist ngibale nje lambalwa kuze kuthi sikhone kucoca lama-reformist-ke ayatisita kakhulu tinkundla kusithi ihlale ticinile kungako ngeke ukhanze i-reformist ishaywa ngeke ukhanze i-reformist iboshwa ngeke ukhanze i-reformist i-exile ungeke ukhanze i-reformist i-threatened kangangokuba ukuthi ngaze ingakhoni kuba operational ngekuthi ema-reformist alusito kule tinkundla ema-reformist enda kwekuthi tinkundla tivakale ku-international world by indirect opposition they under control shows tinkundla tewadzinga lama-reformist ngoba tisebenzisa wona ukuthi eParliament sinayo opposition opposition yethu boba sibani nabo sibani ba longasekho lokumhlonishwa Barnabas Dlamini beka ngi-prime minister for many terms beka vele akhe emafayela etimfihlo nemacala nekuganga kwalama-reformist abese yawayekela yasebenza uma sekwenteka senza lelilayini beka bese uveta lelifayela sebavala umlomo kuthi hey wena happy veld wentana wena kuphuphu wentana bese bavala umlomo i-reformist inkundla ithandze kabi ngoba i-reformist ayisi dangerous etinkundleni kepha baku-mass democratic movement siyabadzinga la ku-mass democratic movement kepha-ke kumele sikhone kuphilisana nabo sekunehlobo lolunye-ke lengilubita ngekuthi ngema-political gradual transformation laba be-political gradual transformation ngibabita ngema-gradualist lokusho ukuthi basibona lushintsho lenteka kancane kancane kancane
kulula kubaphambanisa nema-reformist. Abasiyo ma-reformist, ba-upgrade nje kancane from being reformist. Basimila, they are not the same. Ngoba simila akasho kufanana. Simila usho kwekuthi kukhona tinto leticishe tifanane kulabantu. Ema-reformist akaboni ukuthi kukhona ku-wrong ngetinkundla. Abona nje ukuthi kufanele kufase amabhawodi lapha nalapha. Kepha ama-gradualist asithi inkundla ti-wrong. Kepha kuzosithi sishintshe, kumele silingise nawo pheka licoco. Wathi-ke professor wami we-psychology, na utawupheka licoco, kumele kwekuthi ulifake emanini labanzako, hayi lashisayo. Uthi ungalifake emanini labanzako bese uyambonya lesidikiselo sibhekise etulo. Sobeka litshe langetulo. So uyabasa-ke. Leli coco lamanti ashisa selilakhazi. Lokutawukwenteka-ke ukuthi leli coco laqala kushisa lamanti, litawushintsha i-temperature li-adjuste kulokushisa kwalamanti. As le heat ichubuka lecoco liya-adjusta. Naliva sekushisa kakhulu liyagcuma likhanza usuvalile wena. Awu, before it knows itself seliphekekile licoco. Ema-reformist-ke abantu laba kanjalo, laba believela ukuthi inkundla asitipheke njengelicoco. Sifuna ukuthi ishintshe leti nkundla. Kepha ekushintsheni kwato asemukele ukuthi that is supposed to happen gradual. Asingajaji ngema-gradualist. Ema-gradualist-ke bantu labavamisa kujabulela ema-wins kwesikhashana. Utawukhanza bakukhotishela kwekuthi hey, ema-MP bekangakhethwa, nyala salwa sakhethwa, induna yenkundla engakhethwa, nyalo seyakhethwa, buchopho bebungakhethwa, nyalo sebuyakhethwa, sasithi constitution, nyalo sesinayo. Ema-gradualist a-celebrate lama-small wins. Ema-gradualist afana nema-reformist, similar to reformist, ngalokuthi ayakholelwa ekungeneni elukhethweni, abe ingcenye yelukhetho, asebenze elikhethweni, asebenze elikhetho, ayafuna kuba lalikhethweni. Lokwehlukako kuma-gradualist nema-reformist kwekuthi ema-gradualist afuna kutoshintsha tinkundla ekhatsi, kanti ema-reformist akafuni kushintsha tinkundla, afuna kufasa emabhawodi lasekhatsi etinkundleni. So lama-gradualist-ke lawa-ke bantu lokhanza kwekuthi ngalokuthi bavamisa kuba radicalinyana, babe aggressive, bayalwa. Uyawukhanza baboshwa, ngiko nje komuntu osho bacede namthandeni balapha baboshiwe. Utawukhanza ba-exile, ngiko president wami ngimdonipha kakhulu out of the country. Ngoba ema-gradualist ngento okutshela mina abonakala ngalobuso lobo. Ngilese ngibabalile president nje weSwalimo i-gradualist. Uyabelieve ukuthi inkundla akusebenzi, uyabelieve ukuthi vele singathi ishintshwe, kepha umehluko ukuthi ubelieve ukuthi asithishaye noma ngayiphi indlela singene ekhasi. Akakehluki kupresident wami kule political party engingaba kuyo, iSwazi Democratic Party, iSwadepa, President John J. Sithole, beka i-gradualist, bekakholelwa kwekuthi i-constitution singasetshenziswa kushintsha le regime. Sishaye, excuse me, sishaye le regime ngetindukutayo. So iSwalimo nje neSwadepa ngiko bakhona kuvana bama-gradualist, babantu labakholelwa kwekuthi le system ingashaywa ngetindukutayo. Siyazi ukuthi-ke bakhona labanye labakungwane Liberatory Congress, labanye bakhona ku-People's United Democratic Movement, labama-gradualist. Ngoba abantu bangaba ku-political organization yinye, kepha babe nema-views lehlukene. I'm in confidence of this. I've spoken to some of them, even in the most extreme left
political organizations who are gradualists, who believe that the struggle is a marathon, let us celebrate the small wins. Excuse me, bekugcina la nangisabala labantu laba lengithi-ke laba believela ku-total dismantling or total revolution, ema-revolutionist. Laba-ke bathi, hey, lenzaba yethu inkundla kude. Excuse me. Inzaba yethu inkundla iphelile. Inzaba yethu inkundla asingaromansani, asingakheresani, asingajabulisani. Asimeke sure ukuthi inkundla tiyawa kuwa sibuka indlela yokuthi satibhabhalale, kungabi nendlela yokuthi inkundla tiyanceda. Nawubabuka-ke ngezindaba zepolitiki neposture yabo, kuneligama labalisebenzisako laba. Bonke labantu bobathathwe ngabalabo. Kude lokuthi wrong, uveni kahle emaswati. Kude lokuthi wenta kabi noma ucabanga kabi. Ngifuna ningive kahle. Kepha ngisho nje ukuthi behluke ngani, bakhona. As a person lophiwe noma lofundzele izindaba ze-analyzer did. Labantu laba-ke basebenzisa igama lelithi dictatorship of the proletariat. Ligama nje leli fancy lelo lichaza ukuthi bantu sengibona bathethe emandla embuso. Bantu sengibona bathethe emandla embuso. Ngicela ukukhuluma ngesingisi nje lokhu batakuvala bakuvako lokubetha ngetulu akunenza. The dictatorship of the proletariat is the intermediate stage between a capitalist economy and a communist economy, whereby the post-revolutionary state seizes the means of production, compels the implementation of direct elections on behalf and within the confines of the ruling proletarian state party, and institutes elected delegates into representative workers' councils that nationalize ownership of the means of production from private to collective ownership. Nabasho nje lo proletariat basho ukuthi nathi wathi inkundla kutaba ne-political party ke manje lesithatha imandla bese la kule political party siba nema-elections ukuthi ke manje idefendwa kanjani noma ivikelwa kanjani le revolution noma lokuthatha imandla. Ukuthi how long does it take, we don't know. Angisho siba wrong, angisho siba right, kepha ngithi bakho. Ngalesikhathi lesi-ke administration yonke nako konke kubukwa kule party lesuke seyithethe emandla elenda ama-elections within that political party. Laba-ke abavamisa ukukhuluma ngaloku iSwazini Communist Party lokuyi-SCP, iSwazini People's Liberation Movement lokuyi-SPLM, the Economic Freedom Fighters lokuyi-EFF, nale People's Democratic Movement lokuyi-PUDEMO. Ngilabo lacishe babe further left, even though i-PUDEMO we can say nema democratic socialists, not social democrats, democratic socialists. They are not far left as the three lengwabale ngenhla, ba in between bafaka. That's why wakhanza laba ngama-gradual reformist ku-PUDEMO, because vele bakhona ngalo ngama-democratic socialist. Cela kugcizelela kule ngibabale bonke la ngenhla, kude le ngithi u-right, kude le ngithi u-wrong, kude usucabanga kabi. Ngiveta nje lokuthi bantu bakanjani. Ngilesizathu-ke maswati lamahlo ukhanza kwekuthi kubese kuba-ke nekungavani ikakhulu ka-Facebook sekuyatshelwana, nine Swalimo ningiloku, nine PUDEMO ningiloku, nine bani bani ningiloku, nine bani bani ningiloku. Sicatshaniswa nje kwekuthi le end product asiyibuki ifanana. Ngapha ngifuna kubonge emaswati nge-resilience ne-grit ngekuqinisela kwawo ekubambeni umzabalwazi. Kusi noma ngabe asifanani kangaka, solo kusinayo i-MDM,
so lokhu sinayo i-mass democratic movement. Nginelethemba kwekuthi tinkundla titawukuwa noma kanjani. Yebo, June 29, 2021, Mswati wabulala hundreds of eMaswati, waqhalisa thousands of eMaswati, wafaka enkantolo hundreds of eMaswati, kufaka ekhathi umntwana wamthandeni namntwana wabacela. Waphindze futhi waforce into exile ema-leaders, ema-political parties, kufaka ekhathi President Makhanya wePudemo na President Kawuzela excuse me, weSwalini. So letinto leti Maswati titinto lokhanza ukuthi ngito letilibhande letisibophile. Angeke sakhohlwa kwekuthi tinkundla monarchical democracy letimelelwe bukhosi lobunebuso bamswati wesithathu ngito letiyinkinga even eSwatini. Noma singehlukana sibe ngiletinqembu letintsathu sentibalile lokusalako kwekuthi asinawukhohlwa kwekuthi nga-2021 Mswati wasendani sangcwaba boSifiso, sangcwaba bonke abantu sabangcwaba bangenacala ngekuthi nje bafuna ukukhululeka ebendaba. Kunekwencwajana ke lengibhalile lengithi lekubita usingema-tips for the struggle. Kuyawumela ukuthi lonke eliswati lelwela inkululeko libe nayo lencwajana le. Lencwajana leyo iyangena-ke in detail kwekuthi silwa njani nalo madla ngengwenya, silwa njani nalatinkundla monarchical democracy. Lamhla kusi indzaba yami ukungena lapho ngisenza benembuto. Sengimphendulile lo Hart. Sengidaka manje ku Hart. Why do we seek a pluralistic multi-party system of government? Yini sifune emaphathi? Ngidaba mfisha ke henceforth. Yini sifune kubuswa ngahulumende lo pluralistic, hulumende welinyendi, la khona hulumende akhiwa i-political party le contestile yawina likhetho. Mhlaba wonke fake ekhathi eAfrika kunebufakazi bekuthi i-multi-party iyasebenza. Siyazi ukuthi bomangololo nembokodo nabo bonke laba against lo mcondo we-multi-party babese bakubalele kwemaviyo nokumbadlwana la khona ingasebenzi khona. Bangabali la isebenza khona. Futhi I'm not even trying to prove a point. Ngithake ngibabalele ukuthi isebenza kuphi ayisebenzi kuphi. Lengifuna ukusho ukuthi i-multi-party has proven to be the best form of government. Yinto izathu. One, yenda siqiniseko wekuthi the best amongst us is in government. Ngeke nje bese ukhanza kunabomntwana ngosimelane labangakhona nje ukupronounce constitution sebaphethe litiko la constitutional affairs. Lo muntu akakwadi le constitution usikhothi contradiction. So phethe ke litiko la constitutional affairs. The best amongst us must govern. I-multi-party democracy iyamthesta umuntu afike la khona lotawubusa ang the best amongst us. Abe ngiloti provile kithi sonke. Number 2, i-multi-party democracy yenda siqiniseko ukuthi kune-social contract, kune kuvumelana thide phakathi kwalokhethako nalokhethiwe kuthi ngukhetha uyokwendana. Akwendeki nje ukuthi umuntu ahamba ukhethwa aye lapha anganamandate ukuthi uyokwendani. Ukhethwa kunesiqiniseko usiyokwendana. Number 3, i-multi-party democracy yenda kwekuthi lesibita le-service delivery tinsita letiya kubantu tigcinisekeke
tibe maximized ngekuthi emandla ekuhambisa letinsita akekho kumuntu kepha akubantu kulo simo lesibuso. Excuse me, sivile kwekuthi bonke bantu labayilapha labakhethwe eMaswati 49 Nkundla sebaguqule bathi Ndungo. Ifike inkosi eMswati le yase isukile ke bekunene wonke umuntu uyawusebenzela inkosi kepha nasibakhetha ngawalaba abakhetha leti nkundleni bebacambe manga bathi bawusebenzela abantu nase befika lapha sebathola a new mandate ngokuthi bayawusebenzela inkosi nabawusebenzela inkosi kude lokutala kubantu utawuchaza ukuthi solo kude imithi etibhedlela. Ngekwemvelo kwesine i-multi-party democracy yenta kube lula ukuthi bantu bahlanganyele kuhulumende, i-participation in governance. Kangokuba ngisho umntwana ose-creche uyafundziswa ngedemocracy, hhayi ngaleti nkundla bonikhala ngedemocracy. Phindze futhi kwesihlanu i-multi-party yenta live ukuthi linakeke mhlaba wonke likhompithe phindze liparticipate ku-geopolitics naku-geo-economy. I-multi-party yenta ukuthi i-fosters peace and stability ngaphandle kokwesaba ema-reprisals. Awudzingi masotsha ne-curfew nako konke. Bantu bakhuluma lokukhululekile bese banekuthula. Number 7, i-multi-party democracy promote what I call social cohesiveness. Kuhlangana kwetempiko. Laba GBV nawo onke ama-social ills nekunatha kwebantu kuyakhona kuba regulated because bantu baba nenjabulo nabajabule bantu ke baze bayende i-GBV. Ngiko ke Maswati amahle ngithi ngiko sifuna kubuswa nge-multi-party. Ngiko sifuna kususa tinkundla sibuse nge-multi-party. Sizathu ukuthi tinkundla ngekwemvelo yato nje tisime emntweni munye. I-multi-party icala lephasi iye eTulu kepha tinkundla ticala eTulu tiye phasi. Kufuna kusicala ukhuze libayethe kube namswati leTulu. Na ukhuza libayethe sengikhani ukuthi awukwehla anike amandla abantu bonke labantu yabekhuza labantu baseva lama-leaders instead of the leaders serving the people. Labantu bakhothama abaholi nekuthi baholi bakhothame labantu. Ngiko sithi amandla kubantu, power to the people. Kepha ke tinkundla tithi amandla kubaholi bantu abangabi nemali. So ngaleso sizathu Mswati ukukhanza ukuthi ucontrola i-executive, ucontrola i-legislature, ucontrola i-parliament, i-cabinet yaMswati, tinkantolo taMswati, i-parliament yaMswati kule tinkundla system. Lokho kumenda Mswati ukuthi abe yi-dictator, abe what we call i-absolute monarch, ngumuntu lobusa ngemandla angwenya. Ngiko dzinge masotsha nemaphoyisa kusasidubula. Ngiko balula ukuthi nga-2001 nathi June 29 akhiphe i-order ukuthi akudutshule noma nguzibani. Ngiko aqhubekile Mswati nga-December 27 wabulala muzi Mema, wathuma amaphoyisa ahamba wabulala muzi Mema, ambulala Msonze mafia style. Ngiko Mswati akhonile kwekuthi ngaJanuary 21 athumele nabantu bakhe ukuthi bayobulala i-human rights lawyer Thulani Maseko umswati wonke loyo. Ngiko Mswati kwekuthi akhonile kwekuthi abophe bahlonishwa abo bacede namthandeni. Ngiko Mswati kusakhonile kusaforce President Kauzela President Makhanya bangabi khona eSwatini babe ku-forced exile. Nalamanye ama-stalwarts e-struggle angaphandle kwale live ngumswati wonke lo. Le individualistic approach noma lokukhethwa ngekuthi wena ungumsawabani noma ungubani udume ngani kule constitution ya 2005 sikubona ke sekuvela ke nakubahlonishwa la khona labahlonishwa angani badeserve ukuthi bahlonishwa 49 tinkundla
nabakhethwe kanjani. The first thing bakucala bakwendile nje nabaceda khethwa labantu laba bahambe bayothatha ama-bribe kulo 10 senators lokubona ngani. Yes, bakhona bangawathathi but tona ngavuyinye. Le system yetingundla i-corrupt from the core. Angeke uzuyende lutho. Bathethe ema-bribes and kude longakwenda kuphilwa kanjalo kade inkundla. Noma ufunga awufungeli kusita abantu, ufungela kusita Mswati endlala batakhe nebuthi sita wena. Manje ke kulesimo lesibi kanje sibona kanjani ngucuko. The how question. How do we foresee change? Inkululeko keMaswati ngiyontshela iqiniso. Yendiwa abantu balelo lizwe. Ngiyethemba kuseMaswati atawukhona kwekuthi atimisele alwele inkululeko yawo. Kude licembu letepolitiki ngisho linye lelingakhona khulule eMaswati. Kude movement, good organization, kude ne-international power, super power lengakwenda lo. eMaswati kumele atikhulule wona. The how part, the ball is in the court of lonke liswati kusi lisukume litikhulu. Newton lo myeso engqondo nje laqopho ivela nemthetho iubita usi law of inertia. Kulo mthetho noma ke Newton's law of inertia ithi objects in motion tend to stay in motion unless acted upon by a greater force. Into lokhanza ukuthi iyahamba itawuqhubeka ibe into leqhubeko ihambe ngaphandle kwekuthi kube nemandla langetulu kwayo latawukhona ukuthi ayimise. Kulo kwaseSwatini Maswati akithi lengakuveta ngalokusebaleni kwekuthi only if and when eMaswati atawusukuma wona ngoba ngeMaswati ahlangene la greater force against the regime athi enough is enough. Afike la khona alona mbuso angeke sayithola inkululeko. Sitayithola only nakutawusukuma lonke liswati. Lama political organizations nema-civil society organizations ngema-catalyst ngilo lokuthelako kuze kwenteke inguquko. Ngilo lokufakako kulespark lomlilo lofakwako kuze kuseMaswati asukume. Ngapha kuzosithola inguquko kufuna silonke liswati lisukume litilwele lifune inkululeko. Ema-political parties akakehluki ekutheni ayimoto ayi-vehicle ayinto egitshelwa towards liberation. Ngapha-ke imoto idzinga driver wale moto is none other than la Maswati wona. It is about time ukuthi lonke liswati livume kuba ngumshayeli wale moto lenkululekweni. Ngiko ngicela ngimema ngalokukhulu ukutithoba ngokuthi lonke liswati alibe nenhlangano, join a political party, join a movement, bani civil society, banda ukhona be organized. Ngoba unless and only when la khona si-organized sawukhona khona kuwisa umbuso wetinkuku. Ngiyathi kuseMaswati ayifuna inkululeko. Lapha Maswati singakabi organized sajoyina ama-political organizations. I promise you sisekhashane nayo. Sijoyine nebunengi bethu. Sakheni nalama unions emisebentini, sakheni ama-associations, sakheni inhlangano emiphakathi letawukhona kwekuthi ibe organized imelane nalombuso lokabi wetinkundla, umbuso longcolile wetinkundla. Kungaba mabandla enkolo noma maphi onke kumele ukuthi akhiwe atokulwa netinkundla.
nase kwakhiwe konke ke maswati ngikule how question kumele ukuthi bese siyatithoba sonke bonke baholi bayatithoba lento ayisiko ngathi le baholi sidinga one center of power kwanyalo le one center of power la ngiyibona khona mina mhlawumbe ngibona ngale indlela wena iku multi stakeholder forum ik-MSF naku PPA lokwenta ke sibe i-mass democratic movement sengisebentile ke mina nebantu ngetulu kwa 25 years ngisebenza akusiko sonke isikhathi la khona ngisebenza nebantu labangitatako nale ngibathandayo bekwente ke ngisebenza nebantu uyabona ngivo sayathi abona ngikhala ukusebenza nalo nala ku MDM kunebantu engifisako ukuthi ngaba ngisebenzi nabo kepha ke lento ayisiko ngami nakusetshenzwa akusiko bunganini akusila sikitatana khona vela sifanana kepha letha swallow our pride sivume kwamukela ukuthi MSF ne-PPA ngiyo lengaba one center of power onke lama associations nema-unions nema-organization political parties and movements akabuye etela ku-MSF asisikho ku-competition of best ideas la asikho competition of best t-shirts la lana sisenzabeni ye-liberation yemaswati siwakhulula nini ke le maswati when are we anticipating the attainment of liberation sikhululeka nini singemaswati liqiniso ukuthi sikhathi senkululeko ngunyaka ngiyafisa ukuthi ngabe inkululeko ngaseyifikile emaswati bekayidzinga itoli inkululeko sekhamba iminyakanyaka angayithola nakasuka sobhuza ka-1973 acitha i-constitution the abrogation of the constitution in 1973 kwathi sekathi shibo kwaba kucala kwe-struggle semaswati a post-colonial era nga-1978 kwaba ne-struggle saphils dumisa we-NNLC labekhala khona ngampondo welanga wakhala dumisa wakhanza sak-exile wafika 1983 la sikhanza khona i-Pew Demo insika yenkululeko icanjwa khona nayo ifika la khona ikhanza emaswati lebukhosini kuyaliwa kuyadonsiswana sekulimateke emaswati akasanamholo iyavela i-Pew Demo lapho itokwenda isense ito stability silala sikhona live sinalo nje ngokuthi kwavela i-Pew Demo yavela 1983 ngema highlights lawa ukuthi kwendekene emuva sekahambile sobhuza kwadonsiswana yavela i-Pew Demo yaba khona lichaza elidlalako sibe nale live lesinalo lamuhla hamba iminyaka siyafika ku-1996 noma kwacala earlier kunaloko but 1996 ngila khona sine-SFTU i-Swaziland Federation of Trade Unions na 27 demands iholwa nguRichard Nxumalo na John J. Sithole lokugcina asanguswadepa president John J. Sithole bayifaka i-pressure sithi khanza nje nalendzaba yokuthi sine constitution sithi khanza nale bhuku lwababa sebawu-editor wa Vision 2022 ngile struggle lesenteka nga-1996 kuze kuvela bo Vision 2022 nje struggle sa-1996 asinawukhohlwa mzabalazo wa 2012 kuze kiwe esipayeni kwakumadima kakhulu ngiyathi cishe onke amaphathi bekakhona kukhulunywa lapho nalakavamise participate kwakhulunywa madima esibayeni nga-2012 lokwalida kulama-aborted talks labe saphunyelwa siso ema-talks abhakile muluzi bekumele abe nga-2015 struggle sidzala comrades sifika nje ku-2021 lakhona ngameyi kulinyatwa Thabani Komonye
ema-students ayamasha kugcina kufika June 29 kuyaliwa. June 29 ke ma-comrades. Naso June 29, this was a turning point. Ngoba konke nakwenteka lenkubalile emuva sasikholwa kwekuthi Mswati innocent ngilabadutane naye labana bamyenga. Ngapha nga June 29 ngilasuka sathola khona kwekuthi hayi khona lenyoka lobhabula lombulali inkosi Mswati Mathupha. Sibona mosina khipha Jeffrey, sibona konke tonke tinkomba tiyakhomba kwekuthi ngumswati lo sibulalako enosibulala ngemabomba. Ngalamafishane ke comrade sesiyasathi sesiyabati buso baloli mate maswa. Siyathi kwekuthi struggle akusiyo i-sprint i-marathon. Tinkundla tiyabulala. Tibulala tinkundla sekusetshentiwe ma comrades. Kusetshentiwe. Sesithudane nala khona labala bahamba ebili bahamba babeka khona. Ngiyambona President Mario Masuku Pambatha ngemehlo engcondo athi you are the generation that must usher us into freedom. Push one more time. Ngiyamuva President Janje Sithole athi amandla, get ready, phambili na comrade. Nginesithombe semmeli Thulani Maseko engcondweni yami ngalokukhulu eTikToba athi comrades, we can do this. Let us do this. Let us unite and do this. Ngemehlo engcondo ngiyambona comrade Mema anyathelwe ensanyeni kubekwe sibhamu emhlane wakhe. Atawudubula Sihlongonyane athi Mema, it is worth it. It is worth it.